The next morning. Šibam na hitu špara, da malo nafilam. Hladilnik pa zmrzovalnik, da čez vikend. Ura je pa kuk, 8:30. Grem po toast, po mleko, pa smetano, pa še kakšno malenkost. Ratali pa tole. Pica, šampinjoni, mini pice, 2x mleko, 2x kisle kumarice, smetana za kuhanje, kisla smetana, toast šunka 2x, mozzarella sir, ene, drugi kremo, ribani sir, toast, po katerega sem šel, jabolka in rdeče paprike, tuna, pa 4x bomboni. Pa še ene basi, ki so se najedle v ruzaki.